Kajingking daw bilad bat surok kali ba penyaso na umsat sning damli, siya umsat sning smu, kibalatay na kaskim RIDF ha kajinglot ka ba point prapoklur tingka, la pleno do simbut menteri rangba kajela uba preston tensong ha ka arpo sautrik ujemang hajar arpo ar. Kitay kisnong kidan hapok sning constituency, bat katay kasurok kalong kabajat rathay dang hakisnam menchua. Hindi na kajingyo ijingayu MLA ba Jason S. Maulong, lapin urlong bat minta kala urlong katkum kajingud kipad ba. Katkum urang ba sinong smu ulayat ho ba katay kajingking menchua kaday tang kajingking ding, bat kablapin jinjari ya kipad ba na katay kasinong haki ayom liyur. Hindi minta kila yo sindan na kajingking daw bilad bat surok kali hadu sinong jongki. Na kajing trash tomu MLA ka sning ba Jason S. Maulong, layat ho urang ba sinong. Lasak hilay kajing play katay kajingking na kajiadan lang uba Jason S. Maulong MLA, kong Magdalene S. Maulong MDC, warpet upadhaya DC, ba arkar kongor PWD sning division, bat kiwe ki he officer tenat kam sorkar bat kipad ba na sad sning, kamtam na sad sning smu. Kat banang keren ngakwa ban ong ya ngin na kalian ke sorkar. Ngin nang ya syakam. Tang kawe ka ngakwa ban ong ke bon ma kena haki jat berliu joni. Bagi pa mangsosnong jo jela to pla ba kolong bangi kamget ya ki news lane ki khobor lamle ban ya ki khobor ke sisa baro mangi kide ki breu ke dan basngau bahada pensomnong rin siwa bapin nget ya ki khobor thok ki khobor lamle ngiyim judia judem haba nyalam ya kejela kejumi kijing don kam ki babon serta ki MLA ki bawan kru haying jongan ha office jongan nama kijing don kam ki babon serta halaki jong ki konstituensi perkat kanu kejumi jadi petbak ki ba inti nang niman keski Ada lain kiriro ma nami na kathan. Kibadon lang hangni, kibadon ni Ahmad. Kibayarap banyak de katali ke jonga. Wan tang sisni. Tang sikenta na hapos sa nganta. Abang wan ya denti masuk ko. Pi kipat ba bamat ya ni rupiah man kesni. Ibon di nongdat sini. Pengrai imar kijing thong di jongpi. Nakajaka dan yo berpoin syargi yo di hati boper kan no gajing samsot bor ngangai berkali wan suni kumur wan kiso di bawan kiru kasai la aca dor bakamrem bakamalor gajing donom kare joli pai ba gajing donom ngarakan mau sa ketubas ni bakadai hangta mga bo gajing mo berkat ngomong di pai ba ki jeni gira ka bor nga hakapra ngantai kandam ya kane kadong kathai bangga sutu itu jinge bangga lama lagi. Abang asgap itu jinge nak pos bangwan dari Islam. Kini kita ikan. Kemudian manusiawan masukkan tadian manusia sekolah. Laporkan. Ay gawa kita kilat lenti. Kini kita yo ibadat yo bangwan hangda yang pun damli bangwan play dia yang terus skim jawab Baham tu kayak slow. Bangatep dia apa? Itu por ibadat kasnong kam judon. Tementang pada lah poin yang mana kecil ni. Kini kesenang pada pelajar ni surau nang rumah. Berpinjat masuk. Kasut kan hanti rezeki pelajar rezeki apa kan? Kendong kam show berkuslai. Kasong pada amapi kita tak diberang ni. Kadang lagi pi tentang ni hab ya keren. Mablay kelade kapor balabe kalian election. Kadang lagi pi. Ila panwan play kesurau pada yang hakwan berkemau itu berang ni. Apor berpijenjar, piwan piot, ngagum tahu nungi kuat. Bagi perlu ki perjor, dibayar rate senda, iwa tidak kelenti, iyo berbahaya ini kedong ketan. Atau pi, inong song jong ini ketan, pilah melihat, pilah melihat.